Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Wat lahadin balada penlong ya ke jingye jiet temai ya Chief Executive Member Jongka Khasi Hills Autonomous District Council naduk ki khindiat sni balalek. Hadin ke jing kelem no Jongka Executive Committee ke balayalam do ba tenual dekar kumu CEM hapo ke kenhun Jongka United Democratic Alliance nrei ke isi jong CEM batemai uba latip langkar kongor kampat scam. Namar bakaladon ke jing ong bakat baka sorkar kampat itu ya ke isi ke batemai kamla bantrai kam. Nrei hadin ke jinge kenduk bat ulat ke jela ha ke janmit jongka arpu praterik mentau benai bat ke kenhun jongka isi ke batamai ulat ke jela ulapan scam ya kani ke isi bat yau ba latip langkar kongor kumu Chief Executive Member batamai ha kani ke jinge kenduk bat ulat ke jela Tata Gata Roy ula ong ba ke sorkar kamla bantuklar ya kani ke jing trekam jongka KHADC namar kadon la ke jongka jing lai lut ke jongka ban kam syai shushu halor kani ke jingle ya kendo jong kani ka kenhun ya ulat ke jela la yo ru ban ya keren bar uba pensengan NCM hadin ba heladat ke election CM District Council hadin ba gubernur lo approve ya ka keteng jong balatip lang har kongor kumu new CM juga District Council kadai tang ka kota si bisit ka jungi ban ya keren bar gubernur bagai ke sultanat kalong ba gubernur kumrapin iya ki newspaper ula keren syai bam don kam ban tuklar ka jingi de ka District Council namar ka dika autonomous body haka bangi trikam katkum ki rules ki badana ka Assam Meghalaya Autonomous District Council rules 1951 as amended balkom juru katkum ka provision juga siksidel article 442 pada haju kapor haka jinga dei bat ya ki EM ki badana kalang CM lapha un sampai katkum ki rules bat le ka benkam katkum ki rules ki basya hapoka rule juga District Council that is simple tidak falu di keteng boro haka first place ki fa sho sawut kita di Mitchell Volkan, kami Magdalene Sokumi, dan kami Arvi Lindo, di Mitchell Bla, Lampang Bla. Dah, sangat ni paswa. First phase. Yakin ni keteng pipa lengba jong kata DCA ni pihak direct di sekretari gubernur. Rules kakan straight to the governor. Rules kasa rules. Ginom la banai jaga wrong convention, ginla banai jaga wrong practices. Anything should be done as per rules. Tenang tahu, agaknya deh buat kata ka, ka pana kalian government kan le, lese kata ka syong agaknya deh baka coordination pada governor baka government. Ndai ka baka pau ka siksidel, baka pau ka provision juga siksidel, but komjuro aga Assam and Meghalaya Autonomous District Constitution of the District Council Rule 1951 as amended. Ni hampan stick dak buka rules. Pi kalong kan dia, hagi state ki bamdon District Council. That is different issue. Hagi state kepada District Council, hapan itu ya ke artikel ars pasal musau clause 2 kinka onggumno. Hi, hagi state kepada District Council, yes good. One article 163. Hendai hapan itu syaka artikel ars pasal musau ar ka onggumno. Pada haju kapor even article 160 haka lambaklah haka clause 2. Kakidon ki kepada haka discretive power jong gubernur. Very simple. Government kalong bau gubernur would exercise discretionally haka jinga dei berka District Council katkum ka bor ka udon haka siksidel barkum juru haka artikel 244 sesien ngan banbiang kemut banang ni sekhmat ngla suthu baik menta ba ka District Council kan don kam syu ya ka DCA rei kan ya baik tang bat ka office jong governor kat badang sa gini ki rules ki bangya de frame 1951 as amended nya ban lek kumta satang adalah ameni ki rules kata ka different issues jadi susah ka DCA lei ka tang ka ba the governor may appoint any minister to look after the welfare not authority to look upon the welfare, not for direction. They cannot direct us. But anyway, ngatai now from now onwards, in hapan go as per rules. Mentang sarkar ko mang impat itu yung CM ka ban 45. Tementah tu kamu nakaliang CM mentang kam suka jitu sarkar. Ha kanu ka rules ko ba ong ba rampat itu sarkar 4 long CM. Lada gubernur, pi kam don ka rules ka ba ong ba kat bompat itu ka sarkar umdeu CM. Karul se kalong hapo hausi Maria along elected occupy kasit siam na kasit siam hapo hall ulai direct siapo kasit siam judicial council kata kadika convention kata kadika practices katkum karules hajing sisa even the report the chairman shall send forthwith to the governor immediately through the deputy commissioner. Very simple. Katkum karules 93 sub rule 2 lakran syai 93 sub rule 2 ka ong ba kino ki kenja amendment ki bomdon kami ya ka asen jong gubernur
pha aleng ba DCA handai ki badan kam ASEAN kat gum ka 93 sub rule 3 de ban pha direct dan raya kata ka jing pan jing mut jong gubernur na ka DCA na kalau di pan kata ka di kam jong gubernur